Pamiarsa sangkaning pengrau sasekaon ring wewidangan Gianyar warsa kali tali 3 likur nampenin bencana alam sekadi tanah embit miwah taru runtuh utamanya ne akeh kepanggih ring bulan Januari, Juli miwah Desember. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar Ide Bagus Putuswambe kasarengin Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar. Gusti Ngurah Dibyo Prasasta Mawasang Ring Warsane Melintang petugas TRC BPBD Gianyar kaweningin nampenin petang dasa 3 laporan tanah embit utamanya ring Kecamatan Payangan miwah Kecamatan Tegalalang. Anutin saking data rekapitulasi bencana warsa kalih tali 3 likur BPBD Gianyar nguningayang petang dasa 3 bencana tanah embit pineh akeh kapanggih ring bulan Juli antuk 17 laporan lianan punika bencana sekadi taru runtuh kauningin wenten 100 petang dasa 4 laporan. Laporan bencana tiosan pineh akeh kapanggih ring Juli antuk 3 dasa 3 laporan. Januari kalih dasa laporan miwah Desember 13 laporan ring sajeroning nambakin kawentenan taru runtuh. Tim pengelola risiko bencana BPBD Gianyar sampun ngelaksanayang mitigasi. Tim pengelola risiko bencana ngelaksanayang pemangkasan taru ring kawentenan fasilitas-fasilitas umum sane katurek saen sidang wetuang bayo. Wirnanya Bali Pos.